Clear to te chibai ule tun chuma chuan Directorate of Economics and Statistics Building sakdan chungchanga thu in chu ommek hi thlirin kan ngai thla hodon ani he building hi NECS khoi ni in purobat romoi roite MLA ani ma thil kha ani he building hi NECS in an sakchin hi tun thlengin chatakin soisial na tur om hau lovin alading reng ani he building design hi singly carved cell antimaya hetiang structure design hi thiamna big tak ani awang hian northeast apo hian alatam lo viau ani a design hi a harsa a tuna kan Mizoram le northeast state danga building design kan mu tam tak hi Cartesian coordinate manga ti mai thei ani a hemi economics and statistics building a hi chuan cylindrical coordinate man ngai ani amun mate han enin a oi boxi a lirnging laka po him thei ang ber turin he building hi most optimal manga design ani abante po hi killinei manglovin amum man ani a he hian a efficiency at sang a arin tlak ani a building malam hi han en ila darthlang hi akul pup maya adang dain thiamna bik tak manga duan ani ti alang reng mai building hirin omlavin chezeu ta angse darthlang te hi ake vekang ma se kum som lai nget lutukin allowing to ani hi social to ten hei hi an shat ngei angai purobar te sakchin chu ala chaveka social na tur ala omlo anwai lama hian atira design na tello floor siambel ani tuna kan hanti lan DRO office achanga nwailam zong hi anu a siambel ani achunga changin en ila henglai khunglai zong po khu purobar de tekhoi anilo atira design na tello anu a zau belna ani a purobar ta anhan pu ta vek me khania purobar ta tan po ariluna thlak ngotang ama tho ani silawa mishing cheu hi inza ton na nen ke pen jok ila achangot ome he building hi achia a siam chat angai ti lam anilo hemi chungchang RTI zona economics and statistics department in an channa me news in aron tarlana hian achiang viau mei ti hian aron ziak ani Directorate of Economics and Statistics Building Sakdana Department in Lungoi lo na anei lo Major News ni somle pathum May sang ni somni le baruk Meneko a Directorate of Economics and Statistics Building sakchungchanga soiselna omni a shat ani tirin nikum July ni thum khan hemi chungchang hi RTI manga zo ani a Economics and Statistics Department in RTI zona nikum July ni sompariat a achandanin Meneko a Directorate of Economics and Statistics Building hi kumsang ni le som pathuma sak ani a kumsang ni le som paruk November ni khat a lualu ani asatu te chu Northeast Consultancy Service NECS anni he building hi kumsang ni sompali achanga sang ni somparuk India Statistical Strengthening Project ISSP suma sak ani ISSP hi support for statistical strengthening SSSDR thak anito asakna sen sau hi cheng vaibel cheruk point bial pariat ani heng building hi asakdan tu ruaman anga sak ani a he building lo lai mek sak ani dana department in lungoi lo na annei lo RTI channa antarlan danin he building sak chatumna a omlawa amero tu saski noya upgradation of Directorate of Economics and Statistics Office at Meneko ti in cheng noi zanile pasari mu ani a hemi manghian atwam chatna retrofitting tho ani upgradation na hian in noi lama floor ni siambel tum ani a hemi awang hian aban pui haut thwam chak ani ti in aronziak building achia a ala ema siam cha ang ti lam anilo saskin noya upgradation na tho na tur cheng noi zanile pasari mu ani a hemisum local ti labs le I chuan ti in upgrade nan an mang ta jok ani upgrade alo ni ta ka chuan aban te po tilen bel achat anrin awanga ti chau anni bere tim cheng noi zanile pasari manzo nge angai si a ti in ate tlinna na aban te hi zauta te po anni mai thei chu lo le a chuan upgrade ani ta ka chuan satakin ari bel dona aban lo zau bel po kha thil om tak po ani reng ani hemi mangchang kaya mi ti mual photum na ero hi chu a chalo hle atop bera chuan he building chungchanga inpu na hi thudik lo ani a hetianga mi om chhle hle lai vakheu hi ti to lo tlangila adu om hle mai hetia thudik lo manga
in bei vak vak lo hian ramhason na turin ichang ho zawk te ang u.